Nasljednik iz Kosovske Kamenice, Bogoljub Milošević, kaže, ne želim da idem na miting podrške Vučiću jer odlazak na političke skupove treba bude dobrovoljan. Njegovoj ličnoj hrabrosti svaka čast. Dakle, čovjek je sjajno postupio. Prvo, postupio je sjajno kao osoba, drugo, kao kosovski Srbin je postupio vrlo hrabro. I to slutim da će ostati usamljen u tome. Poznajući mentalitet ljude, mislim da će ostati usamljen u tome. Svi će veselo da ne bi izgubili to malo poslića, otići da tamo prave čapraz Divan Vučiću, da se deru Aco Srbine i tako dalje, da bi sačuvali Platicu. Nije to samo njihov sindrom, i ovdje se voli Platica, nije to samo Kosovo. Ali jednog dana, kad šiptari budu zaista i formalno dobili to Kosovo, treba da se setimo šta smo sve radili za Platu. I da se upitamo da li bi šiptari sve to isto radili za Platu što radimo i mi. Odnosno, kad budemo vidjeli koje kakve žrtve podneo za to Kosovo, onda ćemo da vidimo, kad se povuče konačno, kad Kellner donese račun, šta je to. Šiptari su izašli iz naših institucija, živjeli su vrlo teško. Ko zna, ne zna. Neki od vas znaju sigurno. Šiptari su radili za 5 evra dnevno na mešalici na Kosovu. Tolika je bila dnevnica. Kad je kod nas bila 10, kod njih je bila 5 evra dnevno. Trpeli su mnogo. Imali su najviše političkih zatvorenika u Jugoslaviji, u SFRJ. Najviše. I to, kad kažem najviše, po 20-30 puta više nego Hrvati i Srbi zajedno. To, naročno ovi koji seru da su Srbi bili proganjani, treba da obrate pažnju na taj podatak. Ja mislim da je 81. godine, kad je izbila ona velika pobuna šiptarska dole, mislim da je najmanje svaki 10. šiptar tučen kao jazac. To znaju panduri, kako je bilo. Koliko su milijardi dolara šiptari potrošili na stranu, da li su, sad neko će reći da je došlo od droge, lako je došlo. Koliko su milijardi odvojili za kupovinu srpskih imanja? Došlo je od droge, to je tačno. Međutim, vremena u kojima su oni sticali te pare su bila malo teška za narkodilere i šiptari su robijali zbog droge, između ostalog. To je rizičan posao bio prenos droge. Nije kao danas. Danas kad se zapleni 20 grama marihuane, odmah koktel u policijskoj stanici, kao bravo, momci, svaka čast i to. Nekada je norma bila mesečna za one iz narkotika da nađu najmanje 200 grama heroina, negde kako znaju. A danas kad nađu 20 grama marihuane, to slavi policijska stanica. To je danas zezanje. Ali u ono vreme nije bilo zezanje. Šiptari su odvajali decu u kući koja će to da rade i da robijaju, kad ih uhvate. Potrošili su pare, izdubili su batine, trpeli su koji jazavci, radili su za 5 evra. Mi za to vreme prodavali imanja, kosovski dodatak, plaćanje da budeš Srbin, dolasci na miting Aleksandra Vučića ili ne znam nekoga. I sad, pravda ili nepravda, povucite crtu i recite kome je više stalo. Kome je više stalo? Pa sad, to možda neće zvučati lepo, ali negde kad se povuče crta, Vuk Jeremić kaže, misliš da prodaja droge na Kosovo je mogla se obavlja bez znanja DB-a, barem onih važnih količina i ustaljenih nula. U svim tim poslovima učestvovali su i ovi iz Prištine i ovi iz Beograda. Pre tih nemira iz 81. i 2. godine bili su jedni protesti 73. Ja ih se ne sećam. Sećam se iz priče da je bilo 68. a za 73. se ne sećam. Sećam se, na svoje godine sam imala studente sa Kosova i pričali su nam, a moj uvek iz familije, inače policajac iz Beograda, gabarita 2 metra preko leđa, ti si sitan odnosno njega, pričao nam je kakav je to masakr bio, nije za javno kazivanje. Šiptari su nadregali. Ja sam imao dvojicu prijatelja iz Vojne gimnazije Šiptara, koji su izbačeni zato što su slušali govore Envera Hodže, tada. Naravno, mi smo znali šta znači slušanje govora Envera Hodže, jer on je stalno pričao protiv nas. Svaki vesti Radio Tirane koje se inače slušao redovno, sao što mene nisu uvatili, su počinjeni na srpskom jeziku. Počinju sovjetski socijali imperijalisti, američki imperijalisti i jugoslovenski revizionisti. To je bila oficijalna fraza.
No, poenta cele priče u tome da je vojna bezbednost lepo pratila stvari. Pretresali su sobe kad smo mi u školi, čeprkali po kasetama, ozbiljno se zanimali tim stvarima i sad su Šiptari bili prve žrtve svega toga. Prve žrtve svega toga. Mnogi moji drugovi, pa sa mnom Jagin Čeku išao u vojnu gimnaziju, išao Ali Gaši koji je nesrećno poginuo u ČK, Ekrem Redža, komandant Dreni, sve moji drugovi bili. Nije to sad, nisu oni krokodili. Danas se stvara takva predstava, su oni esencija zla. Ne, brate, ljudi kao i mi, ništa tu nije. Svako gleda svoja posla i svoj narod. Tako bi trebalo da bude. Tako bi trebalo da bude. Kamo lepe sreće da mi možemo da kažemo, evo, i mi vodimo računa o sebi, oni vode računa o sebi i to jeste istorija, to je normalno. Nije prirodno da očekuješ da o tebi vodi računa Šiptar. Šta njega briga? On vodi računa o svojoj državi i svom narodu. Što bi on vodi računa o nama i obrnuto? Ali mi smo naučili da stalno tuđ bol bolujemo. To je u našoj junačkoj krvi. Nema prebola za to. To je strašno. Zatim kaže Mladen, Vučić donira srce Srbije. Mnogo Srba koje mi kritikujemo su govna, računajući da se govna ne doniraju. Znaš, kad bi Vučić u jednom zdravom narodu, narodu koji nije bolestan, kad bi Vučić mogao da da Kosovo? To sad priča o tome, jeste Vučić, na kraju kraja, znaš, Srbi to zamišljaju, to rekao ih neki dan, vrlo jednostavno. Neki Vučić, neki John Smith, nije važno, seda, potpisuje negde papir i sasvim u skladu sa hrišćanstvom prima na sebe sve naše grehe. Sad je on izdajnik i ovaka, a mi svi nevini kao odojčad, ko da jedemo bebelak. Pa koga mi lažemo? Kosovo ako ode, a svoje prilika da će otići, odlazi u saglasnost većinske Srbije, nemojmo da se lažemo. Odlazi u saglasnost kosovskih Srba, a kamoli ovog dela ovde koji živi, mi tek pogotovo. Šta se mi lažemo? Vučić će dati Kosovo, ali šta mislite, za koga glasaju Srbi sa Kosova koji već 20-30 godina žive ovde u užoj Srbiji? Da ne glasaju slučajno za Đilasa, za koga će glasaju? Šta vi mislite? Lepo je to natovariti Vučiću i on će imati svoj deo krivice svakako. Tu nema priče, naročito Dačić, jer Vučić zavaljuje Kosovo 6 godina, a Dačić ga zavaljuje 15 godina. Što smo svi negdje i zaboravili. U svakoj je čorbi bio Mirođija, sa svakim je bio, sa Koštunjajem, sa Tadićem, svud se ugurao da još malo pogura, što ne treba. Ne treba da se zavaramo. Lepo je sad, kao nismo mi krivi ovaj Vučić, sranga bilo i ti fazoni, nema tu sranga bilo. Da mi nećemo da damo Kosovo, Vučić bi mogo da kaže u redu, nećete da date, ja tu ne mogu ništa. Nego se mi kurvamo. To nije lepo reći, ali tako jeste. Ne treba imati iluziju u tom pogledu. Dobro, samo jedan trenutak. Nikola kaže, često govori da su najveći gubitnici u Jugoslaviji bili Srbi i Hrvati, dok su najviše profitirali mali narodi poput Makedonaca i Slovenaca. Zašto takav princip ne važi u Evropskoj uniji? Zašto tamo ne profitiraju Bugarska i Rumunija, a najveći gubitnici budu Nemci i Francuzi? Ovo je bilo u sklopu komunističke ideologije. Onakve kako je bila. Već je matrica bila postavljena u Sovjetskom savezu gde su Rusi morali da nadrljaju da bi Azerbejdžanci i ostali tamo Turkmeni bili ravnopravni, pa su onda sljedeći u redu za nadrljavanje bili Ukrajinci kao drugi najveći narod i tako dalje i tako dalje. To je komunistička matrica. To nema veze sa Evropskom unijom. Evropsku uniju su pravili Vikinzi. Evropska unija su zemlje zapravo severne Evrope, koje su tu uključile donekle i Francusku i Italiju, ali poenta cele priče vikinške zemlje su napravile Evropsku uniju da bi cedile sve ostale. A ovde nije pretpostavka bila da će Srbi i Hrvati da cede sve ostale. Nije zemlja napravljena na tom principu. Nego obrnuto, da će svi ostali da cede Srbiju i Hrvatsku. Sad, kad neko kaže, Srbija upravo pa šta na Tito im uzeo ovo, Tito im uzeo ono, zemljotres u Crnoj Gori, i Slovenac, i Hrvati, svi su odvajali za to. Za Banja Luku isto tako. Za Skoplje isto tako.
kad je bio zemljotres. Svi odvajaju, nema zezanja, sad što... Pa razvijena, nerazvijena područja su bila definisana. Pa pošto su Hrvati i Slovenci bili bogatiji od jugoslovenskog proseka, morali su da uplaćuju fondove kojima će se podsticati razvoj Južne Srbije, Kosova i tako dalje. Svi veliki antikomunisti to neće vam kažu svesno, lažu, znaju da su lažovi i neće da vam kažu istinu. Hrvatska je dosta toga poplaćala ovde, dosta toga i povukla, i benefite, i sve to Slovenci naročito u trgovini sa Srbijom i sve to, ali su morali oni plaćaju Kosovo. Da se razvije, jevi. Ovde jednostavne istine nema. Antikomunisti su pronašli jednu savršeno jednostavnu istinu. Sve što su radili komunisti bilo je loše. I to je njihova matrica i doviđenja. To je do te mere idiotska matrica da mislim da u Lazi Lazareviću ne postoje tako čiste matrice kao što su oni našli. Ali nema veze, to završava posao. Međutim, Jugoslavija je bila napravljena na tom principu da se zaštite, kao i Sovjetski savez, da se zaštite manje nacije i grupe. Pošto se kladite da je Srbima u Mađarskoj, Rumuniji, bilo gde, bilo bolje pod komunistima nego danas. Ne zato što i danas neko mrzi, nego zato što je danas neko pretapa, a onda su bili definisane nacionalne manjine koje su uživale određenu državnu zaštitu. Tako je to. Normalno. Dušan kaže, minorno glasačko telo su Srbi sa Kosova, ne drži Vučić vlast zahvaljujući njima. Mnogo su brojniji Crnogorci i Srbi iz BiH, Hrvatske daleko brojniji, preteruješ ponekad. Ne, znam da oni nisu pretežno biračko telo. Na kraju kraja, Dušan, ja to nisam ni rekao. Preslušaj emisiju ponekad. Nisam rekao su Srbi sa Kosova glavno Vučićevo biračko telo. Ti mnogo voliš, inače polemišeš sa onim što ja nisam rekao uopšte. To ti rđava navika. Ovo ti kažem dobronamerno. Slušaj, ja sam uveren da Srbi sa Kosova glasaju 90% za Vučića. Mislim, Srbi sa Kosova koji žive u Srbiji. Ali to zaista u ukupnoj cifri nije ništa. To se slaže s tom. Ne može zahvaljujući njima vlada. Bez njih bi umesto 50% imao 48%. I opet bi vlada isti bi Andrej bio. Drugo,